Biyag Di Tao. Hi! Naragsakan na imbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagundaway, may sagot ka na kayo ti part 33 compilation. Dito drama tayo. Biyag Di Tao. Ay na, simbangput ka magaya man na naggapuhi dyan syudad, Jimmy Baraw. Oo, nantay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyo, Jimmy. Siya kantay. Basit la balay ti patagder ko. Basit matlat urnong ko anang trabaho iti syudad. Ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawam. Agi patagder kan, iti balay mau. Oo, nantay. Tapno daman mat pagyanak. Di kabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabayinak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadadon na kita anak da. Ay, kumayat Ay, naimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Ang adan balay mo. Hay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikab-kabalay pa'y lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masadtot mo't maki-construction. Nasakit ka no ti ulo na mainitan pa. Iswada kami kani angkel mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala ante, adan tulap ta siguro Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasan daw ang makasapol, kat saan man nga biro iti trabaho na? Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat jay nabatay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Adapay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate maipakiskis no maibus dayjay. Sapay masikog man na jay manugang mo. Dayjay mula manugang mo. Sikog, asikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Agam sikog paila sikog mo. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pangnaidan ta. Tano addada akanayon iti pudirta, mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawang balay da. Ay, dayta nga ro ti problema, lakay. Di nalatultulado, jay kasinsin na, nakaurnong iti pagbalay na, uray basit, basta adda pag naidanda. Nanakam nga ro da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to, tagbalin a pamilya na. Ay, kanud to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umadadon ti putot na, ang maging gaita, di na pa'y lag sa apol mo, ti trabaho na. Pagbagaan talatan, barang makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo pa'y ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyok dan, makalang abday ti asok ijay balay. Sumusunal ngamin nagiti kakabsat ko, kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarom mari ijay balay, iso nga agat asok iti unag. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan ati umayag pa syar ditoy. Kan may sa, nagawid dagiti dua kakabsat ko. Ado kami unay ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayo na atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo ngamin ajay anak may.
Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sika tidenggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di mo't latag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami, di agdis-diskitar. Ala, pasensya kayon ananang sana bale. Tainton makaanakak, agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw. Kano nga ya mablesingan to'y balay mo kaanakan. Nalpas mo tayo. Inton no may alawas ante. Ta ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusan. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Saan na nakababain? Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo hindi pang ibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayo, kaslada kami, tidadakliyaw. Ante. Isuwadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo nagtinagluto, tainlakam ka. Ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay na po, pangal daw to na ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan, kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Saan na kal? Agtalo na klangay. Talunag ti talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko? Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang medjay talon nyo no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Maasyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may sa ka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kayat mo kaanakan? Ha? Manyat serbi ti pinaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakit? Kasi nga raw, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan, hadan to kadwana. Hanggang awan sapay mo, nubiam jimay. Ewan pa yan, te. Uwan, may mayat mo't laang no, agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single ka na yaw, tawan pampanunutang. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayon iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Tano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Nataw anak ko. Kasano? No awan kami iti amam. Kasano? Makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanan yaw. Nang runakit na'y, umadadaw dagiti anak mo. Iswa sapay ko saan nga agsaksakit tinakam mo, Wayne. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimmy, kanakan, umayak man. Ay, ante.
Nakayod gaya. Wan, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, Wan. Allah, inlak aman dak man nante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay na, aday ta ka manain. Kasla anak nga rudain, ti pangibilbilangak kakaanakan. Ay, wunggay am Jimmy. Aday bagak. Kit sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na tante? Apay no, agnaid ka laangan ije balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan nante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo nakpailang akabalay yun. Saan, kaanakan, ta sumublat da insan mo anato, kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo, kan insan mo. Ta, kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano ko. Ay, kwa, ante. Ay, kaanakan, agpakpakaasiak. Naimbaglakin ka tagmay-may sa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray, agabang da. Ay, kwa, kanakan, manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaudak mo titilibre iji balayo. Isa saan tan nga agabang. Ay na, nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iji balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwada. Kan nasingpet da anti Eva kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon ngay. Iji balay da anti Eva ante. Anya, no kasta. Agsinukat kayo niti pag naidan. Uwan ante. Kat kasanon ngay no mga asawa kan. Pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iji balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sabali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da diyo amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Auntie Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingpet lang. Tapno maalan na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka na yung tagdisdiskitar. Nasakit nga ron ti ulok arumar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw, tasyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby, di ta indayon, tabantayak. Ay, pasensya anak pa lang ita. Ay, sumilat ta ti aramid di anak ta, iba. Sa doong milat ta. Maturuglat kukuen na iji balay ni Jimmy. Ay na, problema doon ta. Tinapatay, limasindan iti pagnaidan. Ha, saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Kanya balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan, adan libray apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasingpet ti ka anak ka. Ken isu nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di napapanawon da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kastati imbaga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine.
Apay aya, no sa pulin yaw tinaglakwak ay awanan. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinang ipapa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautangak iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya tagtrabaho. Bantayam nagiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kayo na. Ang pagtrabaho maya. Aga brodak. Pag-abroadan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta? Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang payla trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan na ti daddo mga anak tayo di balay da. Anya? Para day talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo suda ti bantayak. Bakit? Anya? Nataw, kwartam man may. Awan kwartak nana. Sakit di ko matikan nyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparik na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya? Ay, awagam Dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Pagawidom lang ay no kastamot lang. Di na nga rod sungsong batan ti awag ko. Iso masuruna. Ante, ada kadwa kasi mang puwet ni Jeline, nobiak. Jeline, nyantik. Naimbag nga oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimay? Nakaam-amuam kan kuha na ngay. Basta gamida Dito'y unag ti pagsasaritaan tayaw. Saan adita ayan tiri daw. Unay kan aya bakay. Ala. Sumrek kayo. Nukasta, mag-asawa ka, Jimay? Uwan angkel, umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobiak. Kan oray simple lang nga kasara. Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa'y lang amin, Jimay. Kainagrigat ti adda asawa na. Bayamaw, day ta asawa. Apay ayang nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod mo ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay, numangasawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawain na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin danataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimay. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawam. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadata ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimay. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimay. Maasya na kinkwa na. Isumay ti impatawid na kin ka. No kayat ko asublian dayjay, mabalen. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin na kanagan itititulo dayjay adaga. Ako le MacArthur! Awan bibiyang mo iti daytoy, naawatam! Ulitan, Jimay. No mga asawa ka, dito'y balay ti pangisang petam, iti asawaam, Di mo papapanawin danataw, ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jeline. Okay lang. Aw-awatin talatan.
tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak pulos ni namnam at ikas di nga ramidin ti ikit ko. Isumot la na kasing singpet kanyak iti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y palay ni Jimmy. Ang palay mo din ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon da nato dito. Lula! Ni Tatang! Ay! Bye-bye anyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agring tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ibagbagam apap. Nan! Intaman kita ti amayaw. Nato, anak ko aya. Apay ngayon nagsapat ti ipapanaw mo. Kasanon dagiti anak mo. Anak ko aya. Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko, nanang. Ay ket addaken kaday talisa. Tanusyak, awan maikaray may tulong ko kadagiti anak mo. Uwan, nanang. Maawatak dayta. Aladak daytoy. Tapno saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayon ti anak ko ket nawaya mo tin ngagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Anak ko ti napadir ka. Ulag! Alay ko! Tinukawanak! Anay ko! Kumusta niyan ti, Angkal? Yawanan Barok. Sana na isang butibyak ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Gapo itigita ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwan, ante. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laeng, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga Eva. Jak kanunong antim adi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Adu nga amang titinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayon. Di na ngarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante. Iso amaday ti agagagom. Di mo almanan ti saan mo akukwa, ta di mo maitugot dagita intun pumusay ka. Alagagayam di tamanan, tinagibusan ti sabalimanan na pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless si Titong Galmaysa. Biyag. Tao. Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito silid ko. Talagang amom ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga ron, kat kumusta ka matan, my love? My love. Ada nagatang ko alote pag ipatakderan tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat iman na di impaw iko a kwarta? Awan ha. Inyan anay ko. Ninayunak pa ikit di Inla ko tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala,
Apay nga ngayon ko, Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang dahil siya ana ila ko. Kurang mat nga minti impawit mo. Iso ani na yun na. Kasta aya. Ala, sana bale. Siyak gastos para iti pan nakaipatakder ti balayta. Ano sa mon, my love? Tani, sigamat latid da kwartana. Sikatag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag, adanton balayta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Asikaswuntan ti pa nagkasarta. Apag isuntumeten analpas ti may patakder a balayta. Ay na, sapay la kumatamalpas ti balayta, Alvin. Una, malpas a talaga. Basta da kwarta a maaramat. Malpas. Wen, ipawit kun to adagos ti sweldo kinto mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balayta. Wen na. Kat di kang tanag. Tabantayak to na imbag dagiti trabahador. Manong Floro, umutang akman iti kwartam. Ne, pangusaram iti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Wen, tarugyan min tagi patakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka di, nga gipatakder ka ni ti balay mo. Wen manong, balay mi ken na Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka pa'y laeng. Tainton makaurnong ka, agawid ka. Tas ika ti agipatakder iti balay mo. Di ka agipatakder iti balay mo, no awan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay, manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalag kak iti nobyok. Nakagatang nga ro din iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangan? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, manong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo ak. O sige, mabitlaeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakder ako ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan nyo alote ijay sentraw. Saanan tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatangak. Anya? Agi patakder ako ni tibalay ko. Tapno da pagbalayak no mga sawa ak. Naapay, pinawitan na ka manan ni Jonah iti kwarta. Uy, nanang. Iso nga ro ti pagpatakder ko iti balay. Nalaka na saya at garod no kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbambanugan na ija proud. Agad, kano nga iti kasariyaw. Intunto Kasano makapagkalay sa kami ngay, kat adamot iti abroad ni Jonah. Inton makaawit Alang araw. Sige, itudok no sa dino ti ayan titawid mo alute, anak ko. Tapno marugyamon ati agipatakder iti balayaw. Agurnong kamat para iti bagim aading ko. Di mo ipawit amin asweldo mi di Pilipinas. Agurno ngak to ano malpas ti balay mi, manong. Abay, dakil unay ayat ipapaaramid mo abalay mo. Wen manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom. Di ka kadi madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyonak. Ay, sapay ko mangarot at amalpas ti balayo. Ang apay no ornungam langan ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka, samon to ipaaramid ti balayo. Si kamot, manong. Paulit-ulit mo't na itang ibagbagam. Ay na, no kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka. Kasanon no kibaltang. Oh, di sayang dagiti impaw-pawit mo akwartam. Dakkelan agatad ti impaw-pawit mo iti nobyom. Sana bale, tadandaga apundar mi. Kan adan tumutan balay mi, manong. Ay, adong aminan tinapasamak akasta. Adon tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakkel agatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasing pati nobyok. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko daytoy habang. Daytoy mano, daytoy at dayti online.
Okay, sige, Faye, honey. Ang katangan ta. Manuti presyo na, honey. Dito man eh. Oh, kita medyo adangin-nginan na. Ayos lang. Kabala kang katangan, day ta. Sige, i-order mo. Taitid ko ti kwarta kan ka. Oh, thank you, honey. Nagsingpot ka talaga, anobyo. Manutikas ken ka. Gapo tayo ayatan ka. Kat bangasim ha. Di nakisuksukat iti uray asino. Napintas ken ubing kapay. Iso nga ado dagiti agar aram ken ka. Mga no isukat nak to. Saan, honey? Si kalaeng ti love ko. Pangasim ko mga rod. Tapumanaw kan iti trabaho. Hawan. Pumanawak to, inton agasawatan. Amuma, tultulungak dagiti tatakil ko. No agsadengak ngagtrabaho, di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti uri asino ha. No da mangawis kan karumwar. Wen, di ka matanagan. Pudno makitib-tib bulak, iti agtutuma lalaki. Ngam, jak puno sumursurot iti oray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakit? Asinaw din sangpat ni Alvin a babae, di parbangaw. Jaka mo awan amok dita. Ubing ka napintas ba't a babae? Jaka mo, di pa'y mo ngamin nakariing jay anak ta. Ay, madilay tuya na mapaspasamak bakit? Apay ngay, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo palutputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay tikas niya nga raramidan na. Ta sana nasaya at tikas ta. Kayam ko ni Fe, nanang, tatang. No kayam mo, apay nga raw nagkaita kayaw. One month nga may Alvin. Ibagam tagpaiso ka na kamay. Hindi ka naglibak. Basta gayam ko. Ay, sige. Ilutuak pa iti gayam ko iti kanan na. Na, edda mo naluto ang makandita. Di na kayat ti ikan, nanang. Karne ti kayat na si dain. Ha? Anya! Jackpot yan. Agayim na lang na dya babae. Bakit? Uray siya ka. Nobya na lakit di dayjay. Imposible agayim na laang. Kano naglailo da iti tunggal maysa. Huwag nga ron Agsinsinlobo na payamangan. Adakit agayim makasta. Nayapaw, kasano nga ron day tuyan da kay. Kasano ngay ni Jonah anubya na. Sapay madama, ti pan nakaaramid, ti balay da. Huwag nga ron. Nilamas siya ni tinobya na ija abroad. Ang no pagdamagan ta dya anak ta, ilibak na may. Hindi na mataklunan ti amin. Ay, maasyanak itinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taay at tinasaya at nga ramidun ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah, tara ramidon ni Alvin. Bakit? Anya? Ay, lakay. Ang mga nuda tamot, tiguraan ti anak ta, no aramidon ta tikasta. Nang runakit awan inaklon na kadata. Naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisangpat iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah, ang mga no dainayon mo nga ipawit ko a kwarta ni tatang inton bigat, siyakton ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napanamin iti balay mi. Ay, manipod na kinobyo ka, di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Pasensya ka pa'y laang, manong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adupay mo ti paggastusak. Naimbag tula numalpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Ay, kitam ading ko. Awan samat mabatbati a kwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbagkan ka at adan balay mo. Ngamsyak ngay, mangrugrugi kami pa'y laang agipatakder.
Anyat saritaan nyo itinobyom. Kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyon ak manong. Sino nga ti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan, samat ngamin trabaho, Ginobium. Mangnam na malatan iti sweldo. Kasanumot day tangay. Di nansamat amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi manong. Kasta laang? Agbambantay laang akaslad doon? Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y anala daw ti amin. Pilya matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon ngay, no adanton anak yo. Oh, di nakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amuunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na mano. Amon pa'y mata na imbag ti ugali ti tao saka agsao. Isardeng naman langin dahil ti asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga rod. Pagsaya atam, dagiti ibagbagaken ka. Ay kit, bay ano, awan may pauit na kwarta anak kaw. Jak mo't nagdaw-dawat iti kwarta, yaw iti kabsat mo. Ay, madanaga na kami ni Tir Aramida na tatang. Ay, nagtalagla una itinobyo na, kadi da pala nagkasar. Isumat ti papapanan amin asildonan. Una naman ito, madama ti panagpatakder da iti balayda. Impakita na pa iti ladawan ti balayda, aman aramaid. Ay, sapay ko nga rod at amalpas nga awan rumso aparikot. Imbagakmutkin ko na, di na ipawit amin na sweldo na. Kuna naman nga awan ka na o tirumba nga pagdanagak. Sa nasingpit ka na o Ginobio na. Ay na, kaano la anam amuna day jay, hanggang nagtala kadagusin. Nubagbagak, masair tirik na na. Mala, bagbaga amlat sa anak ko, ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na. Nalpas mo't langan ti balay ta, Alvin, honey. O Jonah, magustuhan ka di mo tati panakaramid na. Nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akon nga agawid. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman ang makaawid ak. O sige Jonah, urayak ti panagawid mo. Sana bale. Mabiit lang nga urayan ti aldaw itan. Sumagmamanula ang bulanan, agawid akon. Nagpintas ka nagdakil to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka di mo lang, Faye, sweetheart. Ay no, diyak lang pagaro pa kasto'y kadakil, ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita, dito yan ti pagnaadan ta. Talaga? Sige. Kaya't ko, Alvin. Kasano? Panawa mong ti trabaho mi J Club? Sige. Sikat makaamo, Alvin. Napananti konsensyam, Alvin. Apay, di ka maasyan kun ni Juna anubiam. Kan di ka mabain, iti kastangar aramidam, Ni Juna tinaggastos dito'y impatakderyo a balay. Angam sabali a babae, tingkap balay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya? Kastalaka-lakakin ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam, nagloko kan. Kasta talaga, nanang. Sana balay, taman nakawat ni Jonah. Patsek, maawatan nak day chay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang day toy. Tanay nagan kanyak. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, tisaan mo ako kwa. Kukwak day toy. Siyak tinainagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatsin nga dan balay mi itinobyok. Di na amo nga itati sa sangpat ko. Iso asigurado ang maklaat na ijay.
Agtuktok akon. Alvin, ada akon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpat mo. Hanya kamatan. Ha? Apay kasta teacher mo? San kan samat ang naragsakit sa sangpet ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. Sino Di sa ngayilim? ako, karugo mi, sweetheart. Sino day ta babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti silid ta. Di ka pumanaw si ka babae! Anan na ikuti ko! Anat basol ko ken ka! Sino day ta babae ko, nak, Alvin? Nobiyak ni Faye, Jonah. Ikotom. Alvin! Ladinitak, Jonah, na magsinatan. Tani Faye, ti ayatak. Iso ti kalaysak, ken ikabalay ko. Ania! Naglaing pagaro pakasta ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanon ba? Hindi dyan, Alvin. Nasakit tinakam ko kapoy tinaramid na. Nagsakit, tatang. Ala, di mo ni Del ti bagim kankwana. Andal sa bali kaduntin nana. Iso na lang. Awan nagmamaayan, tinagbambanlo kami di abroad. Lino ko nakamat ginobyo. Tatang, anya ti aramidak. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na no inlimad ko ti kaadat no biyak. Ang sikat ti ayayatek. Sina akong da babae. Jacqueline Pakarop. Akwarta gayam tinobyam, tinaaramat, itipan na kaipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat, saan ka ni? Sikat ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakin kan, Alvin. Isuapanawan kan. Ket awan karbengam amang lapid kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnosan ta ko man ti amin kadata. Saanan, Alvin? Di na daal mo anamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ama urnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it ko akwarta. Tangay sikat ti nainagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. Adda aya kasuratan ta akwartam ti nagastos iti balay. Awan. Uray asino pa iti pagpatulungam. Awan laban mo. Iso ala dingi tagmet. Awan maalam akwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok ti nagbambanugam dito abroad. Di kan tumadumdum ngag idi. Uwan nga rod, manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa nala daw ti amin ading ko? Anusam ati mang rugi manen. Ket amumton sumaruno. Pag nakmam kan pagadalam da ito napasamakan ka. Wan! Alvin, aldawan. Apaya di ka pala bumangon dita. Mano nga aldawan nakasta ka. Kaskalag, sakay. Nakapsutak na nang jak maawatan ti bagik. Jak makaturturog iti terapi. Kena makaturog ak basit. Agkakadakas ti may tagtagahinap ko. Makitkitak dagiti nabayagan na natay. Anya! Nanay, abay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya! Ay, ipandakalaan nga ni di ospital, anak ka. Nangagmaw timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka kami di sakit asa na maagasan. Apay asak pa'y tatang. Jak pa'y kayat ti matay. Dayjay lakit di afe, tinakaalaam iti day taas sakit mo, anak ko. Ta isulaang maitiin kabalay mo.
Diyan po'y kaya timatay na nang agpagasak dito ospital. Ni Alvin tagbit video call. Anya nga tati iba gaday ito at tao. Hello? Hello, Jonah. Kumusta ka? Ha? Alvin? Sika ka di daytan? Ape ang nagkutom ka. Ada sana magasa na sakit ko. Isungaw madaling tiapit ko. Naalak na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngimsakbay nga ipulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasulakan ka. Gapo iti palang lukukan ka. Sapay ko mata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Agya manak. Nalokayon ti barukong ko amatay. Sige nga ron. Tama ba nuga nga agsawa, Jonah? Bye. Bye. Asino, ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan tada ka nun nadagsa na sakit na. Kat umadani ka nun ti apit na. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masyanak lakat nga rod iti langana. Naggutom. Kan nakapsut nga agsao. Bakit inkasabtan lang iti agsangpag niyo may makilamay. Nalamabait laeng nga raw. Makipagladingi takiti napasamag kina Alvin, nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magpat kagaya man manipon ni Jamraud. Uwan, tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay may kabalasang kau. Daytoy kat napagsaritaan main nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kau. Ti panangluko na ken ka. Plano mi nga main nga ilako ti luti ni Alvin. Ken ti balay a pinatakder mo. Ket numano ti nagastos mo iti balay. Isublimin to ken kabalasang ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan min tunay dya, Jonah. Saan mo may nagbanlugam na dya kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimit ti kwarta, apa man na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga rod ti makaam mo. Awan na saya tapagtungpalam no manang gundaway ka iti padam a tao. Iti sabalya bangir, di kapalilaw iti nasamiit asarita, tado dagiti tattao a managin kukuna. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, diti drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless, iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Ferlin, ada kadwa kasi mangpet ni tatam atyod. Isu ti agbalin ama ikadwa nga amam. Napintas to'y anak mo, Susan. Ay kawan atyod. Imalamot la kanyak Oh, Ferlin, agmanukan ka ni tatam atyod. Inak pa agluto, nanang. Na. Ferlin, mabit man lang. Ay, po. Nagbastos mo day tang anak ko. May bayamon, Susan. Di mong ugtan. Maikawa siguro, tanda akong anobyo.
Di na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki diti balayaw. Ala. Paspasensya amon ti anak ko, Jud. Umay kan, ta isimpatan dagiti gargaret mo iti silegta. Anyat sang-sangitam, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te paiso. Anyat sang-sangitam, ah? Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay? Di mo kaya't ang makiasawa akmanan, ah? Di ka katagyaman. Taada ka tulungak amang biyagken ka. Ti amok ngamin. Saan kayo na mag-asawa? Takas tatimbagayo iti kanyak. Ay na po, ubingak pa'y anak ko. Karbengak mo't ati makiasawa manen. Kayat ko ngamin nga da katulungak amang paadalken ka. Nanang. Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni Jud. Makatulong kadataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa trabaho. Isa sikapin natin makamoy ti taraon tayo, ha? Kan amin na masapsapol dito balay. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak data. Agtagibalay kalatan, ah. Ay, uwan pa kat. Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot o nagayat kin ka. Gamin, man nakaawat ka gaya ma talaga. Di ka madanagan. Ta siyak ti aglaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho wag amin, nagiti trabaho dito unang tibalay. Ay, agyaman nak, Jud. Ay, supaya may bawas iti trabaho data. Masyanak mat kamin kin kasusan. Kan rumbang lang nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kaskasano. Ay, uuwan. Agyaman nak, Jud. Tawan ka dit classmate, ha, Ferlin? Awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwan kaya man niya. Among Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka ngam ni nanang mo. Ha? Ada ka din nobyong? Ay, awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Arun to, pwede makikita kita nga ada ka kinkinibin na mas ubing pa'y namsika. Isuda ah. Saan kanyak? Taadal pa'y ti pamaysak, tata. Very good kagaya, Perlin. Mabalin na masahim ti bukod ko, balasan ko. Nasakit namin. Nabano ka naglabak, nagdalos dito balay. Ay nga. Idyak mo tagmasahe, tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipadas ko dito bukod mo ti pamayam. Ay, manjak, tata. Ferlin, agsubli ka. Ay, unay kalakit din na ya. Ape, kasla ka butang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasan ko. Nanang, jak kaya tikada ni Tata Judy ti balay. Ha? Ni, apay akas na tibagbagan. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo adjud. Naksayan, dagiti trabaho. Sana kun nga aglaba, agluto ken agdalos. Ta iso aminan timang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Taagmalmalem ang nakatatakderak ijay department store a pagtrab-trabahwak. Iso dakala katulungak ni Jud. kabalak mo't nga aramiden dagita, nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinam ti trabaho. Tadi mo pa'y amuunay nga aramiden dagita. Iso bayam andi tatang mo adjud timang trabaho kadagita. Adda ngamin sa bali anadlaw ko kan kuana, nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanyak. Kanayon na nga ibagaan na pintasak. Na, awan mo, dakas na iti dayta. Maan ano kumaya, no ibaga na anapintas ka. O di thank you ko nama. Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak, nanang. Managatap kalaunay, Ferlin. At hapam nga amang pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin.
Narugit unay, tapanunot mo. Dakas-tikas ta. Di mo nga min kayat ni Joda para kanyak. Iso at tila at atapam kenkwanan. Hoy, sana nasaya at tikas tangar aramido ma, Perlen. Nay, ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, Jod. Iuwayon, Susan. Taagas ti bannog. Naglabak ngamin iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, ni Perlen, adan? Uy, itay pa yasimbang poy. Nagpupok iti silid na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige, ngarot. Tay, nakpay agpalas. Ay, yaman na. Sana nakatrangkap ti readout ti silid ni Ferlin. May wayat kung tinabayagan na plano kenkwana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na iti abalasitan. Umamayakin ko na. Tata Jod, apay nga da ka dito silid ko. Di ka natakari. Tama nga nung makariing ninanang mo. Pangasim, tata, di na ko mapagaramida ni Tidakas. Saan? Makiabayak lang kita maturog. Nalalalan, ituloy mo ti maturog. Maturog ta namin. Manjak, mapanak langan ni tayan ni Nanang. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak, mutob ngaram ti pagayatak. Ibatanak, tata. Tano din nakibatan agriawak dito eh. Ha? Agbilangak, may isa, dua. Sige. Just kikit di. Siya akong ti rumwar. Di kan rumwar dito silit mo. Kandi ka agipulong iti inam. Tapno nasaya at kayo adwa kanyak. Nawatan. Ada iba kada kayo, Nanang. Katsapay ko matapat tsendak. Anya maninday ta, Perlen. Ni Tata Jud, pinagpanggapan na kiti Dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Andagan ka, mamati ka dita anak mo, Susan. Sana po no lagi tang ipulpulong na kin ka. Pagparparbo iti sarita na ita anak mo. Ay, saan? Agpay ti bagbagak, Nanang. Amok adi na kayat apara iti inam. Isapat padaksin na kin ko na. Takayat mo ngagsina kami, Ferlin. Saan apod no, dayta? Aklunan yung amin ng dagpay tata. Susan, bakit? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Adakan ka, mamati ka kin ko na, or saan? Ang napatsiyam ta anak mo, nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jud. Di ka pumanaw. Ala, Perlin. Inka agrubwatan, ta sumrikan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo lang dagitang ipagpagam. Patsendak ko mamat, Nanang. Inka agrubwatan, kunak! Diyak lang pagarup. Nalaing gayam nagparbo iti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw kami, na di nakayat aparakan ka. Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan kano. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsyag. Ta sika ti asawa. Agyaman ak, Susan. Napaniknik akong ti kinapudnom kanyak. Ayaten ka ngamin na talaga, Jude. Isu asika ti ayan ti simpatyak. Banana kyo, kamote kyo. Ay, Ferlin. Gumatang ka iti paboritong akamote kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay. Kanapayakas na ti jar mo, naning. Apay, maditirik na. Nana, mabalinti makiturog ijay balayo. Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan daklang dagiti amok dito asidet ti iskwilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat ije probinsyami. Pumanaw akon dito eh.
Sumurot akon kada kayo. Pangaasiyo. Agtalawa ko ni Jay Balay mi. Anya, ay sus, nariga ti pampanunutem. Apay nga agtalaw ka. Siyak ti madaksan ano, sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Anda ngamin daka sa plano ti agsyuman kanyak. Isu mabuti nga kun nga gawid iti balay mi. Anya, ay sigurado ka iti na itangay bagbagam. Wan, nana. Ay, no kayat mo, kuyugon ka amapan ijayan ti pulis. Ay, isan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya, ay na, mabuti ngak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madaksan? Tadinak mat paganano ti inak. Mas napatpatagkan ko na ti may kadwa nga asawa na ngam siyak nga anak nga. Anya? Ayan di anak mo. Sumit-ngatan ng awan pala. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Ay, tsaka mo. Basta nag-text itay. Kat nakunana ngagtalawan. So, kirkit di day tiyang nga ubing Asus. Ang mga nasawaan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, nanya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangken ti ulo na. No kasta, o kailangan ka nagtalaw ni Ferlin. Ay, kat desisyon na day ta. Iso makaamon itibiyag na. Ti kayat nan tumot kat pag sinaid na ta. Banag at sakmot kayat mapasamak. Apay, asino kumaamang lapad iti inayat ta? Ay kaya manak manan Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga amom day ta, Jude. Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakin ko day ta. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon itibiyag na. Choice na daytan. Ay na, narigatibiyag ko dito'y probinsya, balasang ko. Mga, no saan ka anairwam iti kastoy aklase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Didak pa kadanagan. Saan kami matabak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapok. Tanabayag nga awan tao dito'y kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Aginanaakpay. Tani, sumro ti sakit kuno kuwa. Kasanumutan nga ti panagadal mon. Kunayo mo't nga day skwilaan dito'y ayan nyo. Iso nga ituloy ko ti agadal dito'y. Ay, o sige nga Rod. Angem ni, ano sama ti panagbiag dito'y lugar ni, wan. Wan, nana. Into na da pagplete ta. Intanto iji balayo. Tama nga no agdanda nagdamutan kan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli iji balay. Ay na, intala agpakita Tama nga no madaksanak, no di ka agpakadaan na imbag balasang ko. Di ka madanagan, kasaritak to anaimbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kapsat. Ay, awan anyaman na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka. Ay, no kasta, palubusan ti anak mo nga agnay iti balay ko, kapsat. Owen, kapsat. Ngamin, no adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga amana. Kasano ajak respetuan? Kato adamat madiapang... Ala, Huston, san man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mon ti pumanaw, ay kumakamukan. Awan mang lapad ken ka. Napatpatag ngamin ka na kayo ti asawa yung amsyak nga anak yo. Managing bubukod ka ngamin. Iso akasta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't ngayon Bagim laang mo't ti pampanunutom. Kapsat, ala, di kayon agsinungpat Oh, mga dengkan, Ferlin. No agsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanyak iti panagawid ko. Sumurutak kada kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado ti naglakwak iti papaya. Kasta ka di?
Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman unay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanyak. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanyak. Ay, pinanawan nak to mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Isong awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngem adada iti adayo. Nasingput ka ngamin kanyak. Kasta idi ni naanang ko. Ngam idi na ki asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Di ka nagliday. Kaya di ka agimula iti gura iti inamuan. Dakas ti agimula iti sakit tinakem. Nana, Uraan niya ti inararamid ti inam. Inam lataday jay. Iso adi mo gurguraen. Nasayang tadakan, Susana. Itimplanak man iti kapek. Makakapeak. Ada na pudot adanom? Awan pa ya. Agluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagbakit. Kasano adi agsakit ti bagbagem. Kat nakaidda ka mutlatan iti agmalmalam. Hindi mo maala mawatwatan ti bagbagip. Masadutak nga ron. Malakit din. Pagluto ka pa'y no madamdama. Anyat insang pet maama si Daya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti boss ka, hindi ko nagbali Di ka pala nga pumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Awan mo't pagtrabaho no umikatak ijay. Agabrot ka lang may mayat pa'y. Dakdakkel ti sweldo may ti amro. Mabuto nga kaaga Brown. Mga jak ka ba lang ti trabaho ijay. Kat anya nga ro ti ipakan mo kanyak nung di kag salukag. Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laeng Jud. Uma akon. Awan pa'y maited mo kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jud. Maladawak nga agawid ta adda ipaaramid ti amok. Anya nga oras nga, makaawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron. Bye. Wen, bye. Ay, agyaman ka. Sana natuloy ti pa nag-overtime ko. Makainan na akadagos. Ay na po. Mariknak ti bambanog ko Ay, talaga nga agiddaak no makasangputak ije balay. Aday tanti balay. Na. Apay nga adahay hills dito'y ayan ti ritaw. Agin kukuha dito. Na. Agin na ayadak kasumrag. Agin na ayadak amapan iti silid mikan ni Joda. Ang papas na nga giniliw. Tamarabyan ka na sumangpet ti kurang nga asawa, sweetie. Ay, sweetie. Ay na. Awalan kayo itibain! Garampang ka babae! Aray ko! Susan! Kalbot na iti ang babae! Tunaw! Tunaw! Gusto ko lang lawarugan ko! Anay ko! Stunner! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatan ka. Yak na puutan tinangbubog ka. Ladingitek, Jud. Ngam napunwa na kon. Uston tinaunday apanawen nagsakripisyo ken ka. Susan, Nabaybay ak ti anak ko, gapuken ka. Nagbali na ka martir. Gapo iti panagayat ko ken ka. Ngam kastoy nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo ken ka, Jud. pakawanan na ko masusan. Nailaw anak lang. Isarod mo ti darong mo kontra kanya. Ladigidag. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo.
ket sinaan kamatan! Ay na, kablawan ka. Naananay ka na maestra. Ta nakapasa ka iti board exam. Agyaman unay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan da ka na pagadal. Agyaman iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta adwa. San la asyak tinagsaksakripisyo? Di yu baybay antibagiyo ha. Tapno napigsa kayo akanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye aman day ta subad-subad. Basta siya, naragsakak ta nakaturpos ka iti panagadal mo. Kat dawatag, asapay kuma, tagtalinait kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Santo Apulos! Agyaman anak. Nasa pulak matlangan to'y ayan yo, anak ko. Ha? Nana? Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kanta. Agoy ikak. Masaksakitak gamin, ngaming karigatak, tinagbiyahe. Tapno sa pulin ka lang. Nabayag, sinapsapul ka. Di ka masapulan, anak ko. Ala, sumrak kayo pa'y, Nanang. Ano, anak ko? Kailiw ka una yan. Ha? Anya day, Jay? Ha? Nagtao diti silid ni Nana Luz day ka nabtuog ha. Mabitla ang Nanang ha? Nana Luz! Apay pinanawan nakmatan. Anak ko, natayan ni Kabsatlos. Gapo iti pan nakaatake. Uwan nga ron, Nanang. Natayan na jak man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Jak man lang na ikan iti napinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak iti kasdahunay. Anak ko, pagkawalan ako ba? Amok, ano tinagkuranga, anak ko? Masimpatag ko nga minti lalaki nga awan ka is ka na. Gamsi ka nga, anak ko. Ay, dakil tinagkuranga ka, anak ko. So, pag-aasim. Dahil ka nakitikon daw ay amang sulnit. Kadagiti anak kurkuranga ka. Ipat-pati ka unay, anak ko. Pagkawanan na. Ala, di kay madanagan. Jak nagimula itigura kada kayo. Takas tatiin suro ni Nana Luz kanyak. Napakawan kayon, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nana Luz. Isa pa nga asiyo, tadidak kumamat panawan. Agpaimbag kayo, tap nagbiag kayo pa itinapaot, Nanang. Nuwan, anak ko. Ikararag ko iti Diyos na ita. Ipatpatkan ka una, anak ko. Ipatpatag kayo, mat, Nanang. Di mo isukat anak mo, itawan ka skan na alalaki. Tapno di mo tutilmunan, dagiti umarubos alwam. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan, di sabali man na napakasaritaan, di drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you, kat Diyos tag na ititunggal maysa.